Талас шаардык кайгыл кызматы Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү автоунааны токтотту. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган унаанын документке ылайык эмес жабдылганы аныкталды. Дароо протокол түзүлүп, айдоочуга 5500 сом айып жазылды. Айдоочу унаасын айып корууга киргизүүгө каршылык көрсөтүп, сүйлөшүүгө аракет кылды. Бирок мыйзам чегинде автоунаасы айып короого токтотулду. Ben maçtan aldım lan. Anam hepten suyun asadım dedim. Ben sattım. Şunu tur bu ne oğlum. Bıraktım lan. İsterken sponsor ne için? Konuklar olgan. Ben sevmiyorum. Biraz gözden sürekli çıkıldı. O zaman oğlum. Koy stranka. Он вопрос. Я. Я говорю, что это. Там казалось. Верховский мы. Поясы. Oğlum kaçıyor. Hayır, paylaşıyor. Adını yapıp sokayım artık onu. Onu mayda böyle açan falan. Sizin bizim fotoğrafına başını getiriyorsunuz. Maşına nayt otmuyor mu? Başını koy. Hatta baydan Zaten hakikaten mi? Bir şey. Oğlum. daha çok. Ama hakikaten mi? Hakikaten taplaştırılık zaten. Niye aynı insanla taklaştırıyorsunuz? Neden yok mu? Anlayın. Hepten var. Vakalım dokunuyorsun. Ne yapayım? Maçlarına. Aynı Canlar var. oluşturuyorsunuz. Hangi askeriydim? Burada oturuyorsun mu? Ne mi? Mesela yok konuşuyorsunuz. Telefondan nasıl? Niye Allah'a sıkıntı? Olmaz mı bakın? Zaten kalma, zaten etti. Pratikte gençlik polisi. Nasıl ayıp oluyor? Ağzım mı? Bak, adam sıkıntı. Benim de olsun. Allah ödemeyeceğim mi? Hayır, hayır. Valla kalıyor. Hayır, müzik, hayır, müzik. Şimdi neden? Ne görüyorsunuz? Açalım. Stop. Nasıl? Жол коопсуздугун көзөмөлдөө учурунда Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаа токто деген кызыл түскө карабай жол чырактан өтүп кетти. Маи кызматкерлери унааны токтотушту. Өз билимдик кылган айдоочуга 5500 сом айып салынды. Marga işi oldu mu? Marga işi demek. Tutuldu. Kaç hoş. Ya. Koy. Göz mü? Anda böyle bak. Assalamualaikum.
көздеп сақай. Айдоочу көрүнүштөрү. Жок. Айдоочу көрүнүш. Бала. Түндүктө барбы сизде? Тактай тал. Экзате. 94 түнөргө. Билинбеп бала. Кел, кім келді? Ал, не çalmazsın? Неге? Не şimdi? Не үшін? Çalmazsın. Не үшін? Мындай учурда майы кызматы айдоочуларды тез арада Талас шаарындагы наркологияга алып барып, текшерүүдөн өткөрүүсү керек. Бирок айдоочулар ага жеткирбей эле. Бул ээн баштыкты сүйлөшүү менен бүтүрүүнү ойлошту көрүнөт. Бир туруп кайгул кызматына, бир туруп биздин чыгармачыл топко абалдарын айтып жатышты. Спирт ичкени аныкталып, айып пул салынды. Автоунаасы айып короого токтотулду жана айдоочулук күбөлүгүнөн 1 жылга ажыратылды. Жол кырсыгы кай бирөө үчүн кылмыш болсо, кээ бир учурда ал өлүм менен аяктары белгилүү. Мындан улам кайгул кызматы айдоочуларды жол эрежесин сактап, белгиленген ылдамдыктан ашырбай, спирт ичимдигин ичпей айдоого чакырат.